Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mirna! Mirna! Sa dinutan mo! Adaak dito'y salas. Apay aya. Bigbigatan man akas ta ti panagsasaom kanyakon. Apay aya. Nangiduli nam iti maron apolok. Diyak manon makita. Kitaom iti drawer Diyak nga ron makita ijay. Ay nawaw. Usaram nga minta-matam. Mata ti pagbirok mo. Saan kat atangiwat? Diyak nga ron makita. Anya kalakit di mo tan. Unayin aya lari. Kastala ka na yunan. Umay ka man pa'y. Tas ikatimang birok. Kasapulak dahi di apolo. No agsasao ka, kunamlan asino ka. Mabalin mo't akasarita nak anasayaat. Saan akas ta nga inuungot akanayon? Makapahigh blood kan tumay. Tumagder ka dita. Tadyak kaya timala daw iti lakad ko. Nangag ko apukpuk kawan na kanila kay mo itay agsa pa, Mari Mirna. Kasjay mat akanayon, Mare. Una yan, ti kasta ang klase ti asawa, Mari. Unget lang nga unget. Naku nampay. Awan ti aldaw asaan nga agungat dayjay. Naimbag ko nam ata maano sam ti kas di ang klase ti asawa. No siyak ti sika, jak lakit di maanusan ti kasta, Mari. Nasingpat laang mat dayjay no adarikrik naan na. Una, tawan mo't sabali ang mga sikasukan ko, ana. Siyak laang tinamnamaan na, Mare. Malagip mo idinagtrangkaso. Apo, nakasingsingpat kanumot kanya. Un nga rod, Mari. Madlaw kumitla ang daytakan. Jak nga rod maawatan no anya klase ti kapanunutan ti adakan kwa na. Nangato ti boses na tunggal ada ibaga na kanyak. Jak amo no anya ti kayat na apanaknakan iti kasjeng aramidin na. Ibagam takasarita na ka na saya at, Mare. Narigat nga ta, no unget nga unget, ti kabalay. Anay ko. Bakit? Mirna, bakit? Ay nawaw. Anya manantian anayam di talari. Marigatanak nga umisbo. Bakit? Nasakit na umisbo. Anya? Itaray na ko may ospital. Anya manantikinkinan mo aya. Wano? Iminom ka manan iti soft drinks. Alamat na bakit, please. Itaray na kayo ospital. Agpalas ka nga rudan Tulungan na bakit. Diyak kabalan tiyag palas. Anya? Please, masyan ka kumakanyak. Talaga ang marigata na ko mismo. Diyak pa'y kaya't timatay bakit. Ay una yun, Lari. Kahit, kumusta mo tanti marikrik nam si Kalare? Ay nawaw. Anya tiraramidin niya dito ospital na nang. Anya kumapay, o may kasarungkaran na. Nakaispuak itayo na nang. Apay, anya man ang tinararamid mo. Apay akimaro ti an-anayam. Iminom kami lang matiti soft drinks na nang. Rinamanak lang. Namukastimot ng tiprikto na kanyak. Ay, tangken ulo kan to mga main. Amom maipari ti soft drinks kan ka. Naimbag ko nam tauray ka na yun mga ungtan ni bakit mo, kat intaray nakalapta dito'y ospital. Oo na na. Makitam dayta, oray unget ka nga unget, ijay palayaw, kat isakit nakalapta ni bakit mo. Pagyamanam kumamo dayta Kituan mat na lang. Isumot tiraramitan. Kasta ti bagbagam kanya. Ngam sabali mat ti istorya dagiti kaarubayo ang makakitkita kan makangkangag kada kaya. Intaray mo kanu magayam nila kay mo ija ospital, Mari Mirna. Wen Mare, intaray ko takim maro ti an-anayan na. Isumit lagayam, Mare. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan, Mare. Isumit lagayam anatal na ti balayo.
Awanan mangagmi apukaw. Anya? Pudnumat mare. Manunga aldawon ang natal na ti aglawlaw me. Kumusta mat ti kasasaad na ija ospital? Tanda ni makarwaran, mare. Barang agbalbaliw matin amare. Para makita, mare. No saan pa nga agbalbaliw? Jak amon, mare. Oh, alam na kita, oy, Mirna. Prutas kan natang matdagita, tatang. Para kin lakay mo, tapno agim bagay. Agyaman tatang. Ibagam ngamin aliklikan na ti arak ken soft drinks. Apay, adadanggan na dayjay aya, tatang. Awan. Isumot laang ti kaasay no agpatangkan. Narigat ang mabagbagaan dayjay a tao, tatang. Kanayon tupay anapudot ti ulo na. Kunam itaa ta adarikrignaan na, iso asiming manen. Anya, Pudnumat, tatang. Kitaam no maimbagan dayjay. Nalastog tumanen nga agsasao. ay nawaw. Iso siguro mo ti kinatao na Ay nawaw, saan mat akas de dagiti dadakkel na, tatang. Ano samlatan? Addan to siguro pagbaliwan na. Ay, no siyak ti mauma. Talaga apanawak dayjay alari, tatang. Awan ka di taramidam bakit? Apay ka de. Makain inumak. Anyat ko nam. Makain inumak. Mabalin ka na ayala anak iti danom. Italaang manen asaan kang agung unget amang ibaon kanyak Agawa am atanay makain inumak kung bakit? Agin sisingpet ka man ako nakon. Hindi bakit mo't. Sa anak ana irwam ana singpet ka kanyak. Apay mo't na nakastat ibagbagam bakit? Di na ka di ay ayatan? Wan tano adarikrik naam. Nagsingpet ka. Hindi bakit mo't. Ay nawaw, nakaumay kayo mo't nanan. Takayat ka kumustaan. Nasayatak mo't nanang. Awanan tinasakay. Awanay, Kita tamangan numakisyat ka manun. ni nanang mo't. Di mo parigatan ni bakit mo, tapno saan amaumakan ka. Kan mabalbalain, di mo ungtan akanayon. Kasaritam itinasayat. Saan mo't nanang? Di ko nam siguro katjak mo tar aramidam. Ungat ka kanuma nga ungat. Manungal dawon asa anak anagong unget nanang. Italang at masakit ka. Anya nga minti gagarayo aya. Imay kay salang mo't tapno sermonan dak. Di kanyak laang kat di mo kumaungtan ni bakit mo. Tano masakit ka kat iso ti mga asikasukan ka. O adto yung ti kamote nga order mo, Mare Mirna. Agyaman aklaunay, mare. Adamanan mailing ta. Ada ka din nila kay mo, Mare. Adda, mare. Apay ka de. Nagbalbaliw samot tan, Mare. Manmanumot tan amang mitipukkaw na. Ay nawaw, saan tay asigurado, mare. Amangan no agin-agin laeng manen, taam mo na akasapulan da. Dayjay laang amare. Para makita ano agsubli ti pigsana, mare. Makita man nupud no ti panagbalbaliw na. Saan matan nga ubing nila kay mo, Mare? Saan nga ubing angam sa bali mat ti ugali na dayjay, mare. Ayan ti kalugong ka. Kitaam iti malikodan ti ridaw. Awan mo't dito. Naa, papanam ngamin aya. Awanan bibiyang mo. Naa, timmangsit ka manen. Irwar mo kay di ti kalugong ko. Ngano inlimeng mo. Ay nawaw, pagan anok ko mga ilumangay. Ayan lang aruran. Apay nga awan dito. Adday ta, mayat manen tirik nam, iso akasta ka manen. Mangrugi ka man ako nakon. Kalugong lang ti salsalod sudak. Nagadungmot ang ibagbagam. Idi agsaksakit ka, nasingpet ka kanumak kanyak. Ita apimiksa ka manen. Ay na, jak amo laray. Adaak, Mirna anak ko. Sumrek kayo nanang. Agyaman aklaunay. Agtimpla kay lata iti kapeyo di tano kayat yu di agkape. Wan nakong. Nilaringay. Awan ni Larry dito'y balay nanang. Ay nawaw. Napanan naman nun. Jak amo nanang, di namot imbaga. Ay una yun day dya tao. Naimbagan manen, iso akas jay, agpaliwawang manen.
Talagang awan manak nakam da di at tao ah. Agong unget kit di pay itay Na, apay ngay kat binagbagak mag. Sala na singpet kanyak no adarikrik naan nanang. Kanayon laangan akas jay. Isubliksan di anak yun nanang. Anya, Laulpit anawal, simbang bay kanya. Ay nalari aya, mangbabain ka. Ha? Apa ka na? No nabartek ka, iturog mo. Di ka agriyaw-riyaw dita. Tapno saan ang madisturbo ti karuba. Anya ko mati bibiyang nakita karuba nga. Saan mati surdo ti mang pakpakan kanya. Ipapudot mo mang ganditi ka pa, tagkapiyak man. Anya, Akawaam tunay, makakapiyak. busi kalaunay mo't. Wala, sakti lalaki. Ha? Sakti lalaki sa pagserbinak. Pamarang laang manunggayam ti kinaimbag nga impakitam kanyak idi masakit ka. Napuyat kan samot, maritinay. napuyat tayo nga agkakaaruba mare. Apay, maray. Disturbo mo ngamin nila kayo ma. Agriyaw-riyaw mo't idirabi. Ah, pasensya kan, maray. Naggapuan na day jay, aya. Jak mo no sa dino ti nag-iinuman da, maray. Mayat man ngaminan ti riknana iso aday jay. Rimwar manen ti kinatangsit na. Ay, nalabas mo tanday tanga asawang mare. Talaga, maray. Nalay nga agpamarang day jay. Ngam no maditirik na. Apaw, nakasingsingpet. Ikamon iti pagnakman na mare. Marmarwam ti asawa akas ta ti galad na. Mirna, ada ka kaday. Adaak dito'y tatang. Sumarak kay lata. Anya ti masapulyo. Lalabasak ni Larry, ijay-store itay. Apay nila kay ko tatang. Arak mo't manan ti sangsangon na ijay. Kat no makatawunan akas ta ti aramiden na. Binaybay ako na tanauma akmeten amang bagbagaken kwa na. Kumusta man, titrato na ken ka? Awan nagbaliwan na tatang. Kas iti sigod. Kanayon nga agung unget. Oo, nainayat ti kasta. Agungot tuman ano agawid. Feeling gusto manen. Ti kayat na kat iso ti pagserbiak. Give and take kumaa, taagasawa kayo, mate. Iso ka nung nga ti padre di pamilya, iso nga uray kanayon nga ong tandak, uray ibabaindak, masapol ka no apag sirbiyak. Mangitasar ka man iti kanag, Mirna. Ay nawaw, inlutok lang nga rudon, di mo kabaalan ti agga o aya. Agreklamo ka? Maan ano nga min aya no agdiritso ka iti kusina, tas ikamat ti makaam nga agga o iti kanam. Anda ka nga nga asawa ka. Ay, makaumalaki di ti kastyo kanayonan. Naimbag kumamot ano makisarita ka anasaya at kanyak. Saan pa'y nga rod? Nakatangtangsit ka kanumot. Ngam no agsakit ka, apaw. Kas kala natuktukan abisokol. Awaron ti ado asaw. Mangidasar ka kidin iti kanag. Bakit? Bakit? Unay kamutin, Lari. Among maagin ina na da tao. Kumaro man ang tiyan anay. Bakit? Anay ko, anay. Mapan ka iji ospital itaray mo matibagim. Kadwa anak ko, bakit? Please. Please, itala ang manan anangag ko day taa. Alamat na. Kasyanak ka niya. Day tat ibagbagakang ka. Nalaing ka nga agpamarang. Sakala na singpot no adarikrik naam. Makamu kamutin ay tibagim. Awan mutin denggam asao. No anya ti amom kat isumat ti ipilit mo. Nanang. Ay nawao, anya ter aramidam dito'y balay si Kalaray. Kimaro man ang tiyan anay. Nanang. Anya, Kadwa anak ko may di ospital. ala, arakan soft drinks pa eh. Kasyan na kumaan, nanang. Di nakmat ngaminan pagan ano ni bakit ka. Ata na umaday jayan kan ka. Ora aseno mat mauma no kastalaan.
Unay kan, anak ko. Apay ka di tatang. Apay mo takas jay tinaramid mo. Apay di mo intaray ti asawam iti pagagasan. Wen ata feeling bus no duma. Kanayon laangan nga agungunget. Sa laang nasingpot no kas di ama ditirig nana. Kasanaw na dadakas ang napasamak ken kwara. Hay na tatang, nauma akon. Di kalamasya ni di tao. Uray ni Larimot, awan ti kaasi na kanyak. Wen angem saan mo't anasaya at abaybay amday tao. Inaramid ko ti kasjay tapno makaamiris tatang. Tapno maamiris na dagiti bidot na. Saan mat amabalin ti kasjeng araramiden na kanyak Wen Asano angem... ngay mat tatang. Mano atawanan nga agan anusak. Give and take kumamot at agasawa kami nga rod. Kanji pa nagsasao na launay tatang. Jak kayat ti kasjay. Agbalbaliw ka man ngamin, Laray. Awan dakas nga raramidak nanang. Ay nawaw, saan agumura ni bakit mo ka no ammom tar aramidam? Mangrugi kay manan. Siyak manan di kamali ti imatang yaw. Tapanagsasaom launay kan kuana. Saan aga puta si kati lalaki, kat si kati boss ijay balayaw. Ti lalaki ti rumbang amang idaulo ti pamilya. Saan ayan nanang? Wan, ngam sa bali mo tar aramidam. Kasano sa bali? Taimbes asika ti mangidaulo iti pabilyayo ken mirna tapno awan riray. Saan? Tamadi mo ti pakpakitam. Saan anasaya at ti kastagalat ti asawa? Ala, wanan nanang. Basol kon. Basol mo talaga. Iso nga agnakam ka, tanay. Naumamatan ni mirnaken ka. Numakarwar ka dito ospital, agkid daw ka iti pamakawan, ka nagsingsingput ka. Addaman, wano awan ti kasapulam kan kwa na. Masapul pa'y aya. Amaw ti ko na ni bakit mau. Sa kalaang ka no nasingput no masakit ka. Di ka mabutang no panawan na ka, Siyempre, mabutungak mo't ananang. No kasta nga raw. Aramidom no anya ti may parbang. Ay, nawaw! Itipiyag ti agasawa, adda ko marespeto iti tunggal maysa. Give and take kumaakanayon. Saan amabalin asikalaang ti pagserbyanda. Aramidem ma ti pagrebengam kas asawa, tapno naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.